Welcome back Guldi ho. Tu pera India hot ling zing a koi hinten ati uvam. Imi him pau Salman Khan Khanpu bo ahi. Nigup masang chun Baba Siddiqui ki tipahi ana thi na hi le. Khanpu le Lawrence Bisnoy ki tipahi amin che le zingtlonin. YouTube ahin Facebook ho alu leo chun amani limbo na moding ahi. I Khanpu hi a he zong mintin a hello zong umdiu hin. July hla zong chu khat in kap leading atia a in zong hi an kap hom zingo hi khat hin atup zing a hin geng a hi win ama ho hi Bisnoy geng akitiu ve hi chi Lawrence Bisnoy hi koia Khanpu hin I pilom lom ana bola thadinga ana tup ten zing o hi tadem ti hi he nom chi diu hin hi chi ji chun tuni topic hi Lawrence Bisnoy le Khanpu hung hin tin I chan hung hi ding wang video ka he poi hi chi ji chun velko le talovin pan zingu hi te 1998 kumachun imi him pau Khanpu hin aloi phabep sefali khan hin tabu ahin chuting le sonali nilam kitite ho ama ho mitam thim hi ahi win ham sat sat hi ti film hi aga tho hi Rajasthan Jodhpur ko ma ho a film thona komlang wa chu gamsa aum ziti a het ji wachun nihla hin aloi phabep hi to akitim tawin ama ho zong gam leng hin aga chi tawe hi chi hin sakhi achal ni hi anakap kha hi black bag ativin ama hon sakhi vom achal hong hiding dan he meipum git khosung mi pi ten a hin cha phat chun gam la lang chu adelwa hi le Khanpu te ho hi ana hiding dan hin tin zana hi tawang chun ama ho sei danin gari ni hin hi chi sakhi te ni chu apovin azam tawi ative azinga athu hin kholwa hi le Khanpu te hon akomwa film atho chu ahin hetan agari ho jong chu hi chi mama chu hi ji chun Khanpu te ho hi ana bol cha tawin hi abol cha kitile police ki sa hi FIR aga bol pa yengo hi gamsa aga kap na homi te ho chu Bisnoy community tivin Bisnoy zatmi ti ding a hi sing a het bain Bisnoy community ho hi Hindu a hi thovin ama ho hin dan chi piding somni le ko anane yu hi hichi a chu BCT le somni hin noi itia hi le ko a hin somni le ko ti na hi Bisnoy community ana phut do chu Guru Jambeswar akitin 1485 kuma chu ana phu do hi tai Bisnoy community ho hin agel thupi pen chu pathin banga ana gel jingu chu a hi le thingphung le gan hing ho hi a hi Record na ana chu a hi le leng ho khanglaya chu Jodhpur gama thingphung aphu diu ahin Bisnoy community ho chun a it be se jingwin chapang nupi upa ki titalo chun lengpa thupi a thing aphu diu pe chu ama ho hen ana nang ta win a hi le hichilai mon chun 360 hi ana thi win a hi hichana chu thingphung ho hi ana ngai lu jeng o hin gan hingla sakhi de hi ama hon pathin tobanga ana gel jeng o hin a in tom a in kom vela hong hlat hong le I macha na lo ji lo hin mong thera chu anom sa hi hi chi chu Khanpun ki su ze ana sa ding dan hin tin ama hon jong ana kap ta ve na hi Khanpu wang hi chi thu ado anaw hin hi chi ki sa hin anom hi bezing in ka kap him po ve ke ho ka hi po ve atin la yin hi tu ni chana he azi chu Khanpu mei chang mong monga ana ki thar hi ti chu approve do thei de lo wo hi ole sum hau hi ja chu thil zo si chu cho chai jing ham wang chu ke de pon hi chi thu hi Khanpu hi chi chung chang hin zelai zong hin anom tai deibanga Khanpu in atha mong hi ti approve do thei ta lo je chun Khanpu hi kum nga lang zela anom dingong chu ni izat ham le hi anoma bela ana hlat do thei hi tai hi chang chu condition khat ana sim pe kilo hi country dang ho azong chi a film them aga tho thei ki loading a hi phat ahung che ni la hi chi ke song chu ahung be ki tan visa ho zong a hin ke la do ki thei tan nom ta country dang ho azong tu awang film aga tho thei hi tai 2002 chu hung hi ki ta na hi le imi hiam pu Khanpu hin mi ata kha na za mang pai ki da din dan hin din hit and run ki sa hi ana o ki la hi tai Khanpu hi tu ni chana zela sung hi ga ki kom khoma hi le ni som le ni git lang hi zela dalbat ana hop man tho da na hi hi chan iga sei ho chu Khanpun ana su khil ho chu hin Khanpu hi mi phamo wang hi de poi
Bollywood sungzinga zong amahin aloi agol ho hin numei ho zong aha ki thopi zi hle zingin Govinda te ho ahin Hrithik Roshan te ho zong ho ana sei sha leu chun Khanpun na sata ana ki thopi dan ho thu na sei pe diu hi thu aki het dana bon 90% asum lo ho hi charity a ana pi do zi dan in bon aki he 2007 kuma chun Being Human Foundation kiti ana phut doin education lang ahin healthcare lang ahin lekhasim lang sanga mi ana ki thopi in tuteng ne ding cha ding nei lo ho zong hi charity fund ana pe zia hi chi a ko na hi tampin hindo na ana nei hi charity thu dola Khanpu do na nei na wachun aman jong hi tahin ana ti stardom ka nei hi permanent ding a hi poi leisi ra hi macha permanent ding a hi pon hi chi ji a chu ki thopi ni thei theya kapan ahin khonung hin khoding ka gel hi ati adi hle zingna golte ho tua amin than hoi hung be paying thading a hi na anum no phal hung be yeng the hin ahin la thil pha ana bol ho wang chu koi machan asu mil ta lo ding a hi mi hem hi na chun su hil wang chu jing nan te Salman Khan hi eile Khanpu a hi eile su hil anei thei tho hi mi hem a hin na hi cho chu mi hema ommong a hi Khanpu hi koi chapang pa chat man hilovin amma hi pa chat ta be hin a fen song tam ta yum diu ka ta sane hi chan chu Khanpu lang sanga iga sei theu hintin tua Khanpu ana that gojing pa thu ga pan kit tau hi te tu pera India dinga gang member na sapen ti engu hitin ipi ham koi ham itia hele Lawrence Bisnoy gang a hi win a hi athuki het dana hi ama ho hi zagit lang hi member umve akiti ama ho member hi India a lele umlova Canada ga ma ho tamta umve akiti Khanpun sakhi ana thala ya chu Lawrence hi chapang chabo ana hina lain ana pu na hle zinga hi college so ahung kaitan anul apa hin ama hi lawyer dinga ana gel zingu hi law sim sa ding ti law chu aga sim thonan ahin la meipum ho hin ki sim do tai college sa president hung ki chu ki tawin election ahin bol kidwin ahung ki del ki tawin mi phalo ho to hung ki vo pantan zelin jong anom pantai zel sung chulami phaho ki koina hi ibe endin mi phalo tamta chu to hung ki heto tan zela kona hung do zo pharin meipum ho hi hin ki choi pantan mi ho hi ahin demand pantan mi sum ho hin chom pantawin khamna thei ho jong smuggling ho ahin bol pantawin India mi Canada a anom goldi blur ki tipas to hung ki vo pantlon tan amazon hi geng khat an hi jing thowin hi chi zowa ju ama hin power ahin nei che jeng hitai gang member ho ahin hawa mi thami man ho ahin bola kona chu alung gela hi Khanpu bo a om zenga hitai Khanpu hi iti ta la ka that dem ati zeng hin plan agon ning zi hi mi pi head in jong Khanpu a tha go chu ahin phong do ta na hi le shepai hon jong mat dinga a hol pano hitai Khanpu jong hi chini akona chu anakining zinga hitan security jong phate mong anak pe ziu hi Lawrence Bisnoy gang hi koi po hin ana het lo la hin Punjab la wang chu ana het tho ding da na hin tin hin la 29 May 2022 kuma singer min thangta India Punjabi singer Sidhu Moosewala kitipa ahin thawa konchun mizo si hin Lawrence Bisnoy hi ahin het pat hitai Sidhu Moosewala athi dan akesi sauta hi kidin ama azong he iseya hi le video chom ngai ring hin nangai nom wa hi le comment hin Sidhu Moosewala hin sun leuchun ama thu sim hi akiteng ibol pai thei diu hi ama hin su hil jong chu ane hin tin athat ho jong geng hi win geng lung gel chu het ding hi jingin ei ho gel bang agel lo deu hin thil khat asu hil zia ana tha hin te Sidhu Moosewala athara hung ki phunga chu a hi a hele Lawrence Bisnoy aloi pa Canada goldi brar kitipa hi hichipera hi Lawrence Bisnoy hi jela anomai tai 2014 a chu Rajasthan police ho hin anomat o hitan ama hi Sabarmati Central Jail Ahmedabad a khu anom ji hin abangting le Delhi a Tihar Jail a jong ana koi jiu hi hichi a hi mi pin tamta in question government a bol hi iti zela uma jong mi atha yeng theyam iti mi gi ina anei theina alai ham ti hi mi pilung don na pe na hi athu hi an chi sang hoi jeng tan tukum 14 April ni kho achun Khanpu ten lang hin mel het lo mi ni hi bai in hung ke tol to ne amanin jong Khanpu ten a pha lonin
ameipum ala dovin Khanpu te in chu akap jing win he hicha hi Khanpu zong anom na lai hin ana imu na lai he wang phat pi chun koi macha tol thema ana po do pe a hi lo ji chun koi ma hi an ki su kha po ve hichi ke si hol na Mumbai police ten a hin nei ta ve na hi le tu chana hi mi gup anamat do hi tai ala uwahin anus thapan kiti mi khat ana pange anus thapan kiti pa hi police custody a ompera ama lema ana ki thada hi tai Lawrence de hon Khanpu Ngaidam theina dinga chu Khanpu hin mila ta khat ve Ngaidam akithum ding chu ana de hi ahin la Khanpu hin ipi ngai to ham Ngaidam thum ding chu adat thailo jing hi tu kum mama chu na hin ni kho ana che be kidin zun hla chu na hi tai Mumbai police so jong hin checking abol ma hin Khanpu te en kom lang hin kara hin mancha pu khat anaman do ki tawin he hichiki sa hi mili anamalu hin ama ho jong hi Lawrence loi ho chu ana hi mancha hoi ta ta jong anane yu hin ado na wachun ama hon Pakistan a kuna mancha ho hi ka kila ziu hi ative abanin 12 October 2024 tukum nigup bo ana hinalain ana thipa baba sidiki chu achung thu a sei ki ro hi te Baba Siddiqui ki tipa hi minasata khat chuan he ki de 1999 kuma kuna 2009 chan ama hin MLA anapo kha hi kizom thera tam thum ti na hi ama chung thuwa ki danin ama hi mi phata Khanpu te hobang ba mi ki thu pi nom jing a kholang wa jong chia ne ding cha ding ho zo siam mo sia aga hop ji dan an hi ama hi tu pera Nationalist Congress Party NCP kitia ho panmun lin ta khat jong anane hi ama hi masanga cho INC a hi anapanga hin tam thum anapo no cho INC hi achapa jong mi mai hello athuki dana he nigu masanga anathi a cho achapa office maya hi anathi adan he achapa jong hi tu pera dinga bandra isa dinga MLA khat a hi Baba Siddiqui ahin tha zo phat wachun hitahin Facebook ahin hung ki upload ki din hi Salman Khan le Dawood Gang ki thopi auma hi le Amazon chu akigusan anom hen tin hin sunwen he hichigo chui lovin kaso piu thara chu dolbut na jong ki peding a hi tin jong akisun tha e hichia Facebook a hin post ba subham ki tipa jong hi Lawrence Bisnoy aloi ho hidin anagin moji wachun sipai hon anaman ta ve hichia hin sun na chu Khanpu anaki thopi anapan pi ho zo sion chu atha jing diu hil akilom hle jing na Dawood Gang iti kira hele gang na samomong ana hi vin masanga cho tua hi abos pau jong athitan aloi chapang ho hi na lai hiding dan hentin hi chi thu a sei na hiding he aso pipa ati hi ahin hol kit na wachun Khanpu te in etek anabol na wa anamat la wa mili la amala ma na kithat anus thapan kitipa hi Lawrence to kingai momong ama hin sopi banga anagel ta na he zela ama lema anaki that a hi wanga chu Baba Siddiqui hin hichi ho azong hi mopo na lin ta khat anane hin ama bol lele a ama zia athi a hi ti hin Baba Siddiqui ango o hi tin jong aki he Baba Siddiqui that a hi mi thum anaman tawin ama hon jong Bisnoy Gang ho ka hi ve atiwin sangsom nga anakila thu jong a sevin he mi thum chu amat o hi aki hetan mi thum mama a hol beu hi tin jong aki he Ata ha azo ham azo na pena Khanpu news aki het chana hi krol nga nei pi wa hele Khanpu hi ki Ngaidam ding a hi tin jong anaki he ki de na hi chi thu wang hi ha ta san be se umpon aji chu Lawrence te hon krol nga se aga demand diu chu ta san umpoi Lawrence Gang hon hi chan abol ta wa chu Khanpu hi akichata dem ti hi question a hi Khanpu wang akichadi poi Amazon shooting Sikandar kiti balding akun akipat daw kitai lungdonum ta chu social media ho achun velo chun comment ho akun Lawrence Bisnoy hi asei phle jingwin abangin abol phamong mong jing hi tobang hi India midi ta hi po atiki win dat mom hle jinge ola hindu hi zia hi achuti support ingam sei the hi poi Lawrence song zel sunga jing wanga nom ta pamlanga akhut acha lo sa jing jong hi gel kham se ra hi na gol te ho hibanga Lawrence Bisnoy ki chajing tawa Nadin Khan kiti Muslim mahin ama hin Lawrence hi chapang bo hin alain
mei pum chapang ho aga apia mi aga kapli sa abo hi tin milain ahin sein lain he comment ho chu vet ta chule ama hi next number hung hi te ding in abangin RIP zong asunwin abana next target ding hi Khanpu a hi lo le munawar ki tipamin zong hi ahung king kitai munawar hi ina her kha mai theuhin ama hi comedian khat zong ahin Khanpun ana bolji big boss a ho tukuma winner pu hi hichizi chun Khanpu hi to akivop thei le jingtlonin aki hetle jingtlone munawar hin asu khil pena anki se chu a hi le kum thumma sanglang chu an he tam tot na life stage a tot na abol na hin hindu ho pathin hi tot na in anani kha in hi hichi hi bisnoi geng ho hin apona le jingwin thadinga ana tu hi tu masang cha jong chu Mumbai le Delhi a China hi Delhi hotel a agin a jong hi thading ana tiwin shipai hon ana he do pharwa munawar hi ana hu do manu he munawar in jong asu khil a hi hin khet pharin ngaidam a hin ki thum tan video in Lawrence te ho hin ngaidam a chan diu ha a ngaidam lo diu ham ti hi ama hon bo a he ru hi tai hi chan chui tan tin golte ho Lawrence le Khanpu thusim I he cha suno I sei thei cha suno chu hin akiteng le video nal ta ta jong tan movies tha set set dong tan explain in bol ngal diu a hi tai